Posebno mi je zadovoljstvo i čast što sam gošća na ovoj velikoj svečanosti. Nekada sam bila gost u ulozi novinara, a evo sada u ulozi načelnika okruga, odnosno načelnica okruga. Čestitam još jednom svim građanima, meštanima Soko Banje i okoline, ali i gostima koji, čujem, dolaze u sve većem broju, što me posebno raduje. I nekako sam, kada dođem u Soko Banju, posebno me emocije vežu i za Soko Banju i za ovaj kraj, jer sam davno rođena ovde u Banji, dakle odrasla u Banji, i uz naravno čestitke želim da sve ono što zamislite, a pre svega da dugo trajete, da dugo radujete sve banjske goste, to vam od srca dakle želim. Ja bih prvo na početku čestitao Dan opštine Soko Banja, a što se tiče saradnje, govori to da u više navrata naša deca su posećivali Soko Banju, kao i vaši predstavnici ovde isto. Međutim, ta saradnja bi možda mogla biti na većem nivou, međutim imamo mi neke probleme, to su uglavnom administrativne prirode, jer prelazak preko administrativnog prelaza je dosta teško, trebaju sva deca da imaju određena dokumenta, ali šta da radimo, snalazimo se kako znamo i umemo, ali saradnja je na veoma velikom